Ininakon manok waray tumugaw, pito na kaadlaw, pito na kakulo. Dayon ko man lusad, pamiling sa sirong, nakatulangay-an kan manluring libong. Ini si manluring nga kasigurista, bisan laan singkoya paginraraha. Kung magpasukli ka, di ka susuklian, kung di ka pumalit tinda nga babulgaw. Ini si manloring, diri gud na pautang, bisan lakun ka pediri ka gud tatagan. Kun magmarites ka, dayon ladudungaw, kay karuyag hibaro kanan ibagang haw.